Me ki makaurau era I tū ki te rangi whakamutunga o te taiopenga Polyfest ki Manukau. I kōrero atu tā tātou kairipoata a Taroi Black ki tētahi o ngā kapa I tū tuatahi ai ki te rangi whakamutunga o te whakataetai nei. Koe nei te taumata mō rātou kia eke. Everyone is so just focused on you and honestly it's so different from the other divisions and it's a big step up. But I think our rōpū, I think we answered the call. E hara I te huarahi māma. Ko te nuina o te huna nei e ako ana I te reo me ona tikana e hara I te Māori. My voice literally broke because it's like my first time on such a big stage, so I'm not even sure what to do. I just do my best. I te rā wiki mātai whakāturia ai e nei kai haka tokorua, ko tētahi e Amerikana, ko tētahi atu no Ihipa. I tēnei rā, ko te tuki te kaupapa. Yeah, I saw my sister who was sitting on the far left and she loved it so much that she started crying when we walked on and started singing. She really felt it, so yeah. Ko te pai mutuna mō tēnei huna he wikitoria I runa I te aroha mō te kaupapa te take. Kapa haka isn't just us as a group, it's everyone in New Zealand and worldwide actually. So yeah, it's really a whānau. Everyone's welcomed. Hei tēnei tau rātau ahu atu ai ki Hawaii. Mo tētahi haerere, a kua piritahi hoki rātau, arā ki te tangata pāpāho a pio te rei, kia a hei rātau te whakawhiti atu. Well, I've always come to particular year, the parenting place are forming an association with Boys and Girls High School, and they were fantastic today. Our kaupapa is to build awesome whānau, to build strong families, and these guys want to have an association with us. Ko te tumana